Pemirsa Kramo Hindu Bali mekelingin rahina gagat galungan antuk ngaturang sembah pengubaktian ring merajan suang-suang miwah ring pura kayangan tiga. Rahinan galungan taler medue unteng kemenangan Dharma ngelawan Adharma. Asa punika kahanan rahinan galungan ring desa adat Poh Gading Ubung Kajaden Pasar Utara. Daweg galah semeng krama Hindu Bali sampun ngaturang sembah bakti sane kadulurin antuk ngaturang sembah ring merajan suang-suang sane kamiletin oleh samian keluarga. Selanturnyane ipun ngaturang sembah ke Pura Banjar, Pura Panti miwah sane lianan tur pinih ungkur ring Pura Kayangan Tiga. Rahinan galungan wantah madue tetuak kemenangan Dharma ngelawan Adharma. Unteng nyane imanuse sida mulat sarire ngeret indriya mangdane sida manggih kuentenan angge sanesayan becik. Risampun mikelingin rahinan galungan raris ring rahina benjang nyane umat Hindu nglaksana umanis galungan sane maunteng antuk ngemargiang Dharma Santi utawi sayan ngarukma ketang rasa menyama braya miwah nglaksana tirta yatres kadi sane memargi ring tengahing kramene. Riase Bali TV.